Pozdrav ekipa, moje ime je Dan, dobrodošli na novi video. Evo danas iRacing i opet Spec Racer Ford, novi je tjedan, nova staza, Okayama International, riječ je o Top Splitu, znači stvarno jedno vrlo brzo društvo, neki od njih među najboljima u ukupnom poretku, a ja eto našao sam se u tako dobrom društvu i borim se za opstanak, trudim se ostvariti čim bolji rezultat, bilo je naravno zanimljivo, pa evo ostanite sa mnom i pogledajmo zajedno. Ok, evo nas, znači u top društvu, ovo su stvarno ono krem de la krem, fantastični vozači u Spec Racer Fordu. Imamo sigurno jedno 6-7 od top 20 vozača. U top splitu sam, kvalificirao sam se na 12. mjestu od 19. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo, Tsukuba, teška staza. Sa ovim autom koji voli rotirat, nemam neki poseban setup, pa ćemo vidjeti kako će sve to skupa proći. Po iRatingu sam 16. od 19, znači moram biti ispred Buitenge, Pedra i Quintaa ako želim zadržati svoj iRating. Te ostalo bit će bonus. Dečki su stvarno brzi, mislim da nemam šta previše tražiti, ali ok. Nije loš start. Ok, evo stvarno svaka čast, tu se vidi razlika. Nadam se da neću nešto sad iscoprat, ali svi su oprezni, a ovo je stvarno blizu. Neko se izvrtio. Preživio sam, ali udarac neki je pao. I dobio sam 4 boda za to. Možda malo nefer. Dobro. Sad šteta, ne mogu vidjeti ili imam oštećenja ili nemam. Vidjet ćemo po vremenima. Kako dečki ubrzavaju tu, ne znam koji je to štos. Neko vrtio, Ovo je bilo na snagu. Dobro, super je kod ovog Spec Racer Forda što stvarno može istrpiti svašta. Iako ovaj rigorozan iRacing penalty sistem funkcionira jednako kod svakog auta, ne može svaki preživjeti toliko udaraca. Dobro. Znači sve iznad 16. mjesta je dobro. Teško je opisati koliko je to jaka konkurencija i taj iRating. I matchmaking sistem stvarno je dobro razrađen na iRacingu. U top splitu može biti razlika, znači ja recimo imam 1700 iRating, a ovi top dečki imaju možda i 4000, 5000, 6000 i spadaju u 0,01% onih stvarno najbržih od 100.000 usera koliko ih ima. Tako da recimo ovaj Felix je
ubojica. Vjerujem da bi nas sve pošteno i dobro isprašio koju god seriju vozili. Onda recimo Bob Kearney isto tako. Andy Silva. Kod ovog auta je super što imate dovoljno vremena za pripremiti zavoj, znači nije toliko brz. Nije da refleksi moraju biti munjeviti, ali definitivno treba raditi na tome da se čim više brzine nosi u sam zavoj. Neko je stradao, ok, nije ništa previše. Kakvi su to kontakti tamo. Sad sam imao sreće, mislim da sam ih malo pre rano nahvalio, a zbilja je nezgodna staza i evo sad smo profitirali, debelo profitirali. Ovo je jako lagano kočenje, pustiti zadnji kraj da rotira. Obično kod kraja onog zelenog betona idem full throttle. Opet na 5500 okretaja prebaciti, upshiftat. Ovdje idem blizu. I prođe ovaj peć trave, full gas. Ako imam dovoljno dobru rotaciju. Ok, za sad se dobro držim, 8. mjesto. Dovoljno razmaka. Znam da na ovom zadnjem zavoju gubim dosta vremena, nisam našao pravu formulu kako ga uhvatiti. Da bi se spustio tu trojke, da bi imao bilo kakvu namjeru uhvatiti ovu dvojicu napred. Čudno mi izgovarati ova strana imena. Andy ispred Boba, Andy ispred Andyja. Okay. Dobro, za sad je najvažnije da držim tu prednost na 6 sekundi. 8. mjesto je izuzetno dobro. Obzirom na moj rating i društvo s kojim vozim. Evo, Graham vidim da je prošao Metjua. Čovjek kojeg se očito treba paziti. Tem se i dalje drži, iako je za cijeli krug zaostaje. Ispred dvojice 6. i 7. mjestu. Dobro, najteže je bilo preživjeti sve one početne udarce. Neko se izvrtio negdje. Ali neću, ja sam predaleko da bi od toga imao koristi. Ja napravio grešku. Evo ima tu, neko je nastradao. Andy Silva, dobro, on će me vjerojatno stići. Još 14 krugova do kraja. Šteta za onu grešku. Evo, još je neko napravio dramu. Predaleko. Znači Mauricio i Bob ispred nas, Andy Silva iza. To bi izletio van ko kruška. To je stvarno jedan trik i zavoj.
Biće zanimljivo kad dođe Andy, a to će biti vrlo brzo. Ali ću se branit, ga propustit. Čovjek stvarno skida, evo. Kad je ulovio ritam, skida po 60-tinki. Graham Rogers isto puno brži od mene. Su mi vremena u tim, nikako da se spustim u... Zaboravio sam ove vozit. 0.3 vremena. Dobro, zadovoljan sam, nisu mi ovi daleko tako pobjegli, mislio sam da ću biti puno veći jazavac u ovakvom društvu. Malo sam imao i sreće na početku. Probat ću se branit. Vidite kako će to funkcionirati. Dobro. Sad okej. Tamo Graham je na 3,5 sekunde. Evo ga. 0.3. Mršavo. 2000-inke, ali ipak je 0.3. Kako bi ja sad mogao eventualno Silvu propustit, a ne izgubit puno od Grahama. Mislim da će on mene sam proći. Opet ispod 0.4. Opet to je. Moram se čuvati inside line pod svaku cijenu. Stvarno je blizu. Ovo mu je sad prilika tu. Ne dam mu inside, ali neću biti niti... Probao je ranije na gas, malo ranije je. Oprezan je, svaka mu čast. Moram samo čuvati inside line, ostati cool i ne vidim da će me preći, barem ne za sad. Ali ovaj Jean Fran
ne može proći. S vanjske strane nema šanse. Ide, da vidimo. Ide, tu je svaka čast. Čast. Tamo ne dam. Ne! Evo, odu 2 mjesta, šteta. Šteta. Evo, morao sam, da bi spriječio da mi se izrotira zadnji kraj, morao sam malo dodati gasa u sredini zavoja. 2 kruga do kraja. Odlično 9. mjesto, bit će to sigurno dobri bodovi u ukupnom poretku. Ovu sezonu sam potpuno propustio i zapustio na iRacingu, obzirom na sve druge simulacije koje sam vozio prethodna 3 mjeseca. Zadnji krug. To zadnji za lidera. Oh well, there goes the last lap battle. Felix. Alright. Mislio. Čovjek je stvarno brz metak. Ko je to ispred mene? I Graham je napravio grešku, ne znam da li ga je neko prisilio na to, ali evo, poklon Bon. Poklon Bon. Despite all the damage on your car, it was all 0x on my end. Yeah, me too. Congrats, guys. Ja, kakva glupost. Sve u svojim rukama, 8. mjesto i na kraju je ipak 9. mjesto. Stvarno teška staza za ovaj auto. I to je to. I evo stvarno super utrka, posebno ona borba sa Andyjem, šteta za onu grešku, teška je staza, teško je s ovim autom ostati dovoljno precizan, nema tu puno mogućnosti za pogreškom kad morate taj tempo držati s kruga u krug. U svakom slučaju super zanimljivo, kao i svaki put, stvarno je gušt, napeto, vjerojatno se po mom izrazu lica može vidjeti da grizem usnice i da sam zapravo pod stresom i da adrenalin radi svoje, ali evo šta reći, uglavnom evo stvarno još jedna zanimljiva utrka, nadam se da ste vi uživali, ako jeste stisnite like, pretplatite se na kanal, bit će još puno zanimljivog sadržaja, često mijenjam i simulacije pa mislim da će za svakog biti po nešto. Ljudi, hvala što ste gledali i vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav!